uko mu buzima butagira imana bimeze nk'ugwara sida ntubimenye. Iteretse ikoresha amajambo mabi, ntabwo ari amajambo mabi. Sida ni indwara kandi hari, ariko impamvu ndabivuze nuko buriya iyo umuntu agwaye sida ntabimenye, hari ingorane nyinshi ahura nazo mu buzima bwiwe, harimo ubwa mbere na mbere guhura n'indwara iyo ari yo yose, kuko buriya sida ni umugera uza mu muntu ukica abasoda b'umubiri, ku buryo umubiri usigara udafise ubudahangarwa, muri make ugasigara ufise ubuhangagwa, buri kagwara kose kaje kakaza gashika gafata uno muntu. Ndaje mbigusigurire neza rero byose, ariko reka manze ngusaba ukande subscribe kugira ngo muri kumwe natwe kuno muyoboro wacu wa YouTube wa L6 Sinze Empire. Hano tugana ibintu byinshi bitandukanye, igihe gutegura ibiganiro kugira ukabigushikiriza banyita L6 Sinze alias ukorokwe mu bwoko intambwe Daniel. Ngaho rero umwanya n'uyu kugira ngo tuganire ibintu byinshi byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ese uriteguye? Wakande subscribe, twagiye. Uko mu buzima bwawe rero ujya mfise imana, basi reka tuvuge imvugo mbabarira amatwi, ni nko kubaho udafise abasoda b'umubiri. Kuko iyo mu mubiri udafise abasoda b'umubiri, nimba haje malaria ihita igufata, nimba haje akagwara kandi kariko kose, inyonko, ingwara yari yose yoza mu buzima bwawe ihita igufata kandi byoroshe. Ariko iyo umubiri ufise abasoda b'umubiri, hajya inshuro tugwara n'inshuro dutegwa, inshuro tugwara ni nka 2% z'inshuro dutegwa. Umubiri utegwa kenshi muri nose tubayemwo, uhura n'ibigeragezo byinshi, hari ingwara nyinshi tuba tugomba kudufata, ariko abasoda b'umubiri bakadukingira, bikarangira iyo ngwara itadufashe. Ni nuko rero uko mu buzima butagira imana, ukavuga ko ukabona ko imana takimaze mu buzima bwawe, ukayirukana, mu by'ukuri wakwama wahuye n'ibibazo byinshi. Kuko hano hari ibibazo byinshi duhura nabyo byakabaye biturangiza, rimwe tunamenye ko twanahuye nabyo, ariko imana ikabikingira bikiri kure, ntitunamenye ko byanadushikiye. Imana idukingira byinshi, imana iturinda uko dutambuka, imana iturinda buri munsi. Niyo mpamvu ukwiye kwama ugerageza uko ushoboye kose kugira ngo imana itajya kure mu buzima bwawe, kugira ngo utabaho ubuzima butarimo imana, kuko bwaba ari ubuzima bw'ibihano, ntabwo bwaba ari ubuzima bunezereye. Kuba mu buzima butagira imana ni ikosa rikomeye udakwiye gukora, kandi rikorwa n'abantu benshi. Kuko abantu benshi turavuga ngo mana 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 mana, turabakristu, yaba mu mvugo atari mu mvugo gusa, ugasanga mbere no mu bikorwa turekana ko turabakristu, ariko mu by'ukuri ugasanga mbindi nabyo mu mutima, mu ibanga rikomeye cyane turababaza imana. Nayo imana urazi yuko ibona hose, ibona kure, atakinyegezwa, uko wakwigenza kose iba ikubona. Hari abantu babayeho bafata amabwirizwa bakayashyira mu ruhanga kugira ngo berekane ko bazi kuyagendera, batayibagira, bishyira imbere pe. Aba bantu mu by'ukuri bari abantu berekana yuko umenga barakunda imana, barayubaha, ariko mu by'ukuri impande yo kwambara ayo mabwirizwa ntibakebe bakiyagendera mu ibanga rikomeye cyane, ugasanga bafite ukundi ukuntu bakora ibintu bitanyuze imbere y'imana, bitameze neza. Ngo ngiye gukora senga yaravuze ngo mana, ngo je simeze nka naka, ngo nkora ibyiza, mfasha abantu. Muri make ibyo yavuga yarabikora pe, ariko hari mwakibona yabona yuko imana byibuze umenga ibyo akora nta kigoro, kumbure ari akwiye ibyiza byose by'imana. Ariko imana ikunda buri muntu wese hano ku isi, akaba ari nayo mpamvu, kubera ko imana igukunda, nawe wigenza mu byaha imana igukiza, naho uyibabaza ikomeza kukugirira neza. Imana ikunda buri muntu wese, yaba umunyabyaha yaba utari umunyabyaha. Ariko nubwo bimeze uko, hano ku isi nyene abantu bakunda imana baragirirwa ineza, baracirirwa inzira, barahabwa umugisha, kuko imana yaravuze ngo nimwakomeza
kubahiriza amabwirizwa yanjye n'ibyagezwe byanjye, nta n'umwe azokena muri mwebwe, muzokwama mu gahimbo. iri kubwira abanyisirayeli nuko byemeza neza na neza yuko ugororokeye Imana hari ingororano ahabwa hano ku isi uko byamera kose. Bishobora gusanga wowe wubaha Imana mu ugasanga ibyo byiza nturabibona, ariko nimba wubaha Imana by'ukuri nta kabura umunsi umwe nawe Imana izo gukorera ibisangaza, kandi ukomeze kubyizera, ukomeze kubisengera, one day uzobona biba kandi uzobyishimira, uzonezerwa kubona Imana igukoreye ibyo bitangaza. Dufashe umwanya muto kugira ngo tuganire kuri iki kintu cyo kuzana Imana mu buzima bwawe. Gerageza uzane Imana mu buzima bwawe, kuko uzobona impembo nyinshi y'abantu ku isi ndetse no mu ijuru, cyane cyane ko ubuzima tuzaho mu ijuru butegurirwa hano ku isi. Ngaho rero reka nibaze ko ukwiye kuzana Imana mu buzima bwawe. Nimba wowe uri umuntu utarabatizwa ukabatizwa, singiye kubwira ngo ubatizwe ngo mu idini kanaka, mbese idini nsengamo yego, ariko idini waba usengamo iryo ari ryo ryose ubatizwe, ugire ukwizera, wubaha Imana, utinye icyaha. Mu by'ukuri singiye kukubesha, nta kabuza uzobona ibyiza yaba hano ku isi ndetse no mu ijuru. Singiye kuvuga cyane ku by'amadini ngo usengera aha, ariko wewe iryo dini usengamo iryo ari ryo ryose, ugire ukwizera, usenga Imana kandi wiyizere, wirinde icyaha. Nta kabuza ko uzaja mu ijuru, kuko urusengero rukuru ni umutima. Nubasha kwirinda icyaha, ukubaha Imana, amabwiriza 10 yose ukayagendera, nta kabuza uzaja mu ijuru, kandi nicyo kintu ukwiye guharanira mu buzima bwawe. Ngaho rero reka nizere ko unyumvise bikugiriye akamaro. Nimba wumvise bigiriye akamaro, kanda pakiti yacu kugira abandi babashe kumva ino video, uhite utubwira muri commentaire ingene wayakiye. Ngaho rero reka tube mu bindi biganiro bikurikira. Tubakunda cyane, ariko ntuge udakanze subscribe.